May oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang person ng GNN TV 44, pabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo na pamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita mekano yan yung Miyerkules, June 11, 2025. Yako po ibening ginto at iti ing News Force, Pampanga. Miyayaliwang kumpanya at aguman ing mekisan metong king Brigada Eskwela 2025 king siyudad ng San Fernando ay ning balita ng Patricia Mamang. Ngayon Miyerkules, June 11, pesi na yan ang kick-off program para king Brigada Eskwela 2025 keti king San Fernando Elementary School. Miyayaliwang kumpanya at organisasyon ng meging kasanmetong para king amanuang aktibidad. Inclusivity ang target natin. We have invited different stakeholders from the different walks of San Fernando. Ito ang nagpapatunay na ang bawat partisipasyon ng kada institusyon ay napakahalaga. Kaya kung makikita nyo, hindi lang po isang aspeto, lahat imbitado, lahat kasama, lahat engaged po sa ating Brigada School. Ing Brigada Eskwela, ing banuahan na programa o Nationwide School Maintenance Initiative bang isadya lareng pipag-aralan king umpisaning klase. At kabilang pin kareng kayadwangan keti ing Eco Protect Management Corporation o EPMC ay ang ipakilala king kampanyang Malu o Lunes Malines nung nukarin reng ako kolektang single-use plastic king eskwela, alilan lang armchairs at trash bins. Looking forward kami na makapartner pa ang ibang eskwelahan para sa mga bagong proyekto ng single-use plastic, lalo na yung armchair natin. Kaya duwangan niya naman keti, ing Rotary Club of San Fernando, apani muna ning presidente ay Engineer Alvin Mendoza. Mayo po yung Brigada Eskwela, ngayon may meta mga school supplies, ang popan drinking fountain. Malibat po kanini, bayo pa, may kapamaya na kaming drinking fountain kini. Muli po ng katagol na ng eskwela tamo. Then, ating kami pa po darat ang project ngayon ni kay Friday, kaya pang Del Pilar Integrated School. Mas maragulya po ito ganagan ng estudyante din ng talapong school supplies. At suya naman, king programa, ing Regional Director ng Department of Education o DepEd Region 3 ay Dr. Ronnie Malyari. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Balaw simpa maglapit at pamandake sao kareng magpalimos king San Fernando kapamilataning programa ng lokal na gobyerno ay ning report ng Patricia Mamangon. Alang patna pamuri ning pamaglapit at pamandake saup kareng aka kita mendicans o retang mamalimus kareng pampublikong lugar king siyudad na ning San Fernando kapamilataning programa na ning LGU. Kayabe ing CSFP Anti-Mendicancy Task Force pasibayong kesa ing anti-mendicancy operations inyang Martes, June 10, 2025 king dane ning Jose Abad Santos Avenue, MacArthur Highway at king Tourism Road. Pauli ning saupa ng City Social Welfare Development Office at ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO may rescue o may sakuro larengaman wang mendicants at dininang sahup bang makapangan at makahuli king karelang Penny Batang Lugal. Asahan mo namang ilapit lareting mamalimus kareng Regional Office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para king karelang pag-abot program alayon mo ring mamye pang maluwatang asawop kareng individual. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mismong ing Kabalen Secretary Vince Dizon ning DOTR ing sinilip king bayong gawang Ro-Report king Samar ay ning balita ng Angel Dumagat. Kilob ning migat paruminggong pa magpagawa king Ro-Report, may yari ni at malyari da nalang gamitan ding Ro-Ro vessels ang magdalang supply pamangan, krudo at essential goods king Tacloban. Many muna ya i-Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, king pa mag-inspeksyon king may sabing port at megpayatad yung pasasalamat kareng nasyonal at lokal a gobyerno king Samar. Penigobran da ring DOTR,
DPWH ampo Philippine Port Authority ing may sabing konstruksyon. Agpang king utos ng President Ferdinand Bongbong Marcos king mabilis apakibat king pamanyaran ning San Juanico Bridge. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susul. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kayag naning umpisa ng Brigada Eskwela 2025, libreng school supplies at baging dinakin ng Pampangas Elite Mannequins para karing estudyante ng Pulong Maragul Elementary School. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Kiting timan, kareng kaya nakangareti, inyang tanggapan lareng karelang bags at school supplies, iba't kareng opisyal at miyembro ng Pampangas Elite Mannequins o PEM, keti king Pulong Maragul Elementary School, king siyudad ng Angeles. King pamanimuna ng founder ng organisasyon ay Medj Lopez Jimenez, dinakelareng bags at aliwapang gamit king eskwela, kareng dinala na benepisyaryo o reng anak iba't king kinder hanggang grade 3. In Gifts for Kids Project IT, 13 banwa na ning gagawa ning PEM. Ining bagay ni actually Gifts for Kids in our school. Mag-aral niya mo at yung notebooks, pencil, ballpen, paper, pad paper, eraser, ganang kailangan doon na may kipag-coordinate ko kening keng school na ning basic needs na rin anak. Itaning pepalog ni kem bag para mag-aral na lang. Ini po sana makasahop kami po kaya kayong marakal at sana po maging inspirasyon kami. Emo kareng anak at kareng aliwapang daratang henerasyon na sana gawan damo rin po ini po tang ilang makaluwag-luwag at makasahop pa rin kareng kaya katamong anak ang mangailangan. Advocates of Beauty and Charity, yan ang sentrong susulong ng Pampangas Elite Mannequins, akabibilangan dareng beauty queens, ampong modelo. Talagang ini gewake at hikayatan ko rin na dating in panahon, ilan naman ang gawa para kaya kami, para kanako, king eko na siguro agawa pa ken daratang banwa, at least ilanang nito misundo ken kaya kaming legacy, okay, kaya kaming advokasya para kareng anak. Pepa salamat neman ning principal ning eskwela king malasakit ng Jimenez at ning aguman karing magaral keti. Napakaswerte po namin dahil po for 13 years wala pong sawang tumutulong ang Pampanga Elite Mannequin sa aming eskwela sa Pulong Kakutod Elementary School sa pamumuno po ni Ma'am Medj Jimenez.
napakasaya po namin, lalo po ang aming mga anak dahil wala po silang sawang tumutulong, lalo na po sa mga mag-aaral naming mahihirap. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kakatamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Balabalaos pamuri ning pamanuran pauli na ning southwest monsoon o hanging habagat alalong magpasikan king bagyong Atchokilwal ning Philippine Area of Responsibility o PAR. Agpangking advisory ning Pag-asa, mga sikan na oran king Central, Northern at Southern Luzon ing aranasan. Atin namang babanten a cloud cluster kilub na ning Philippine Area of Responsibility, dapat alaya pang tsansang maging bagyo. Kabalen maging parti kaking pamagbalita keti king News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo o reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Miyerkules, may kalapay istorya, ketiking probinsya. Yako po Ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang totoo, king balen, susunod.